Citizenship Amendment Act pawenang jia puthak di burong supialong armu cejeng kibi. CAA tomon kisu along pachiton pen Deputy Commissioner Sahem along control room kiseng. Emmanuel Baptist Church risoi jangatum pen Christmas Carol kidam. Kardom nili Karbi paim tame berta thanbang sami junariti mungpi non berta ang tonpen arjuik tha. Citizenship Amendment Act pawenang ji puke hang padosi dipurong supialong matijong kreit trok ani armu chejeng pado. Cap api CAA pawenang ji pukachisong amerok Karbi anglong along arniwang chiteran bomason si theklong. Asu lapen Karbi anglong kaprek hampha song pen dipurong supialong matijong kreit trok ani Citizenship Amendment Act thihek pen CAA pawenang ji puke hang padosi armu chejeng pado. Dipuru Samson Singh di Chiki Mohamir biripen kapangcheng armu chejeng council colony thana DTO to working king kongwai siputhot armu kapangcheng adi mate ru Samson Singh di Chiki Mohamir birialong pale dam chi chingrum dam thu armu chejeng along ferangke tokbang lamet po lapen soalo ahamphang atum chitong dur এই উপর সকলোৱে আন্দোলন চলাইছে আমিও ৰাইজৰ লগত থাকিব লাগিব আৰু এজনো বাংলাদেশী আমাৰ অসমত আৰু কাৰ্বি আংলঙত বা বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাব নোৱাৰে এই কথাটো আমি আন্দোলনটো জাৰি ৰাখিব লাগিব আমি সকলোৱে জানো যে 2014 মে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খানাপাৰা ফিল্ডত চিঞৰি কৈছিলে যে 16 মে বাংলাদেশী এটা দালি টুপলি বান্ধি পেলাই বাংলাদেশীক আমি খেদিব লাগিব বাংলাদেশলৈ যাব লাগিব বুলি কোৱা হৈছিল তথাপিও আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাইজৰ লগত নাথাকি তেওঁলোকে কৈছে যে সেই কেইজনমান বাংলাদেশী আছে বুলি কৈছে কেইজনমান বাংলাদেশীৰ কাৰণে আমাৰ জনজাতিৰ লগত আমাৰ ৰাইজৰ লগত নাথাকি পেলাই তেওঁলোকে ৰাইজৰ বিৰোধী কাম কৰিছে আমি নিন্দা কৰিছোঁ আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু আমি বিজেপি চৰকাৰ আগন্তুক আমি কেতিয়াও সুবিধা দিবলৈ আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত গতিকে আমি আন্দোলনটো জাৰি ৰাখিব লাগিব আৰু মই আমাৰ কাৰ্বি আংলং বিশেষকৈ CEM MP হৰেণ সিং বে আৰু মিনিষ্টাৰ চুম ৰংহাং তেওঁলোককো আহ্বান কৰিম যে 6 শিডিউল এৰিয়াত কেবৰ পৰা আঁতৰাইছে বুলি কৈছে বাহিৰ ৰাখিছে বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াৰ গোটেইখিনি আইন আমি চালোঁ আমি আমাৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক সঞ্জু বৰা আমাক গোটেইখিনিত আমাক কাগজবিলাক দিছে আমি চাইছোঁ তাত আমাৰ কোনো প্ৰভিজন নাই যে বাংলাদেশীক ৰখাবলৈ কাৰ্বি আংলঙত সোমাবলৈ নোৱাৰিবৰ কাৰণে সেই আইনটো ইয়াত একো লিখা নাই গতিকে আমি এই জাৰি ৰাখিম আন্দোলনটো আমি এই আন্দোলনটো শেষ নহয় যেতিয়ালৈকে বাতিল নহয় Citizenship Amendment Act alam pen Karbi anglong along suluk sodak atomon kijap along pacheton si Deputy Commissioner Sahem along control room BC maker raphan joy k joy 1G phan panong pontanglo Karbi anglong District Administration pen CAA suluk sodak atomon along pacheton si Deputy Commissioner Sahem along matijong krehini ani pen control room BC Karbi anglong amaker raphan joy k joy 1 hour sai panong pon Radaphan kapanong control room number lake 7896039111 henlo. Laso control room number along kahumria pora ta ke hot atengke adap nerke apor pen anigang sam hinia por an lapen anigang sam hinia por pen aju por phiner cap apor an. Mati jong cleaner cap ani an kidoji laso control room ang tona sai kelang jiaphan additional Deputy Commissioner Nursing Bea Phansi arpuke pek alamta nilitumalong birtanang pale. Aningkan wanga sontak taksi piningkan lethota ningkan suri hini aprang hempuji supirthe hache che aprang pirthe amuni raphan hempuji supirthe hache popo alam kithanda masonsi matijong ni phai krip pho ajo rong marjong mentela adung arong alongta Christmas Carol ka paman pona birta nangle Bangso Jaime Kalong Emmanuel Baptist Church Associate Pastor Rustam Bepen Japon Linsi EBC Ari Soi Jangatumpen Christmas Carol Jaime Kipedopon Lasoja make pedopon at helake Bible along ki poteng si pirthe munit do anapap ki pejok jia phansi
Jisu Kristo pirthe hachi jipu atikila tumpen adon lapen arong along kit andam ason sila so jai mek pedo ponro pusi Bethel Baptist Association Youth Department Thekpen BBAYD ame pusel sing bepen klardak alam nang pachinidun Tung Emmanuel Baptist Church ahin pen kachine labitung doana phan Christmas akardom people jolo kardom niltum pini kirol kewang nangkok mate kirol kidu nangkok athe ke lapu hanlo niltum pinung we chotle niltum kirol kidu lapu kali kidam tang ningkan sitambe niltum lapu sonsi niltum kirol bangken tum dambom athe ke la halo Jesu Kristo amahang kithek abirta kime niltum adon nitum kidam pen tum pache thangdam nangkok athe ke la halo itum munit aparman itum hem pu Jesu Kristo 25 December arni alangli amhang ke thek arni lo lage kadu ka verata pure the dang rata chinilo te bonta alangli mahang thek thea prang ilitum munit phan ke pa chisik me koya phan kang hong ding pen ke do thegia phan si nilutum la puson kirol dambom athe ke labangso abirta ke meke nilutum munit do anke alangli phan ke kroitum anke nilutum ke lake claim pivek nang kokpo athe ke lake alangli hukum lo thangbak ma alangli pena joksi pirthe amuni do ana phan alangli mahang ke thek pena joksi pirthe amuni do ana phan ki sung pen ki duk pen ning duk pen pa pen kahino jakong pen ke joga bangke alangli han lo pusi bible mate hastro alamat along itu han than pachin daklo halabang solam pen joksi pini nilidum riso jang do an pen mundire sor chingrum pen itu labang so birta ke me adon dam se tum pache thang namlo pelabang so birta ke me ke lake pirthe adang amui do ana phanlo pusi nilitum kroi pen nilitum adon option si dam bomlo pons nilam the ington koklo apitu adon tinang parda anam kadom paduponthu lapen non kitu bom kem aputhakta thang akisung kavidet jiapan anam angno hil tume ke hang paduponthu non malom so por phan birda moi ton ba eksanang Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Dipu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591, or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise under Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Kanj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Claret Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasila sonawar Saikimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi Laki Chiklu Jontro Kapan Kapamala Siki Piponji. Lasia por Panhok Hipin Pen Claret Unisex Beauty Parlor along Patebok Damiknon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipukar Bianglong. Lasilan Suseka Chinile Thojiapan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For
For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Dihina mo piputhot birta long wang thulo. Dhansuri marmi bar arong dharmendra hasnua hemalong matijong ni phai krep ho ani pre Christmas katalonu na birta kat news sa hemalong birta nangle. Christmas katalonar ni nang tebok bom si Kristo ki khoyara tu mithang ha waralong pre Christmas alir alon pentalon dun. Dhansuri marmibar arong amikar non hejong Christian aning kirindun dharmendra hasnua hemalong ta pre Christmas alir alon pentalon dun. Sanbib hasnu pen ke jalin pon pre Christmas katalon jai me kalong dhansuri ha war penang ang Kristo aphan ki khoyara ta tum sitong dun si RDP dun. Karbi prime time ang gelapon sekang ton peklo dumi thakmi kurwang thu.